Sekretari jangka Nationalist Congress Party NCP upadai pet jakathan chatai lamikngi jangka ri India Narendra Verma ulaong bakaseng NCP kan penyakon palat saupho teli seat hakap MLA election jong snem arjar khatpra hapo ka jela Meghalaya habai keren hagilat pathai kubor hakakat nriu tarik ujiliu Shillong Press Club Narendra Verma ulaong ba kaseng kanomdan kanu jingete alok bat kiwe kiseng san pathai Henry kanyakon bait dala dia marway Nakaliang jong kaseng mentah kala penlet jengmun syakani kejela ba ka parti kan job bun teligi konstituensi. Layat huru ba national president jong ka NCP Sharad Pawar sawan syakani kejela ha ka tayo ba ar jong naitung ban yashim mentah ka jingalang jong kaseng. Henry ya ka jaka ompat la ban ong la kan long hatura ni Shillong. Wala kaseng NCP kala ai ka jingkersya ni ka sarkar Kongres ha kani kejela Henry tayo nongelam jong kaseng NCP Verma ula kentho bagani kaseng Kongres hakni ke jela Meghalaya kam shimlala ban le ai hakabai dei bat ki kam penroi ka baki pat ba ki don kam ka jingkersyan jongki ya sarkar Kongres kalong ban penlat ya ke jela na ka election shiteng samoi. And we have decided that we'll be putting candidates almost in all 60 assembly constituencies. Not less than 40. Last time also we fought on 29 seats, but this time we are totally focusing on that.